Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ke Ministry of Family and Health Welfare jong ke Sarkar India, hak arab kendai trek mentau benar risau arajakat kendai. Lengba ke Vigilance Committee, kelarai bantau da ke komiti ban pelong ya ke jing token, ke babania, halor ke jing keno basuba bakadan ke jing bamsab, ke basyarkai hapok katnat kardiologi jong ke Negrims Hospital Mauding Diang, ke beran hapok ke nikanong bak Shillong, hak ke baydai bat ke jing tiet ikitiar ki basuma rikinong pang. Menteri Bakmi ia katnat ke kuat kekya jongkan ke Sarkar Jela, uba Alexander Elheng, hak ke jingkran berkinong patai kubur, hak ke laipoi terek benai risau menta arjaka kendai. Ulai itu bakatnat ke kuat kekya jong ke Sarkar Jela, kalayok pidangnya ke Siti Lengba Secretary jong ke kuat kekya Pravin Bakshi. Ke Vigilance Committee kalau bataru ia kini ke komiti ke bati bnia ia ke jing sisya halor kini ke jing token, bahkan IT ia ke kaipon toket hapo artayo. Received from the ministry, but the details of the mail have not gone through. This, our health secretary will be able to give you the details on this. The central government should institute an inquiry committee immediately to surface it out all the ugly thing which is happening in the Negrim hospital.